Jesi vidio? Jabuče. Zapravo snima da mami pokažemo. Nemoj ovo da snimaš. Od vrata ovamo da može... To se snijeno gdje se snijeno. Je teško 3 ili na 2, 1, 2 pa teško. Bravo. Ovo je bilo... Vaši mami. Ovo je bilo naj... Ovako radi mami. Mama, nije ovdje. Ovo je bilo najbolje, ali Dragana? Od početka je bilo najbolje. Odavde je bolje zašto nisu. Dobro, ali jedno... Evo. Tamo padne svaki put kad ide. Ama čekaj, nadolni sebe navaka, tačno. Da, ja uopšte ne... Da. A da toliko trebaš ovdje. Vidiš ko? Uvijek probaj da... Uvijek probaj da ideš napred, znaš. Nije ovako nazad da patiš. Uvijek ideš napred, ovako da držiš telo. Bila teže. Evo, vidiš? Ovo je bilo to. Evo, ideš na stu, moraš da staviš kacigu. Moram da idem pritisak da izmerim. Ideš na stu, moraš da staviš kacigu ovako. Ovo si trebalo da snimiš kako je. Nije. Nismo se tebi smeli. Mi nešto ovdje... Idemo sad malo dobro. Nego boli utra ovdje. I onda pustuvut kampanje što ti stvarno ne bi bilo. Ali što bi se padati?